Kukayo mukahumuro turiyo tugumza muna program age kandi twine omwami twesije okora hihi na makansinga nakora emirimo yo koza emyenda no kugorana nebinde bikwatirine no murumo go wadobi ariyo nagumzamu nachobora aha murumo gogo hato wire bwamara no kora murumo go emyaka 20 no kurengamu ushanjire mu buzubushi obuziburumu ahabo kuba umurimo gunagwe n'ugusaswa license aze misoreje yo kureba te kwanguhirwa te yanguhi namazimano bakurego zisasura konkani challenge impango emirundi mingi tuba kutubarira ushango ino kusaswa ino gusasura renti kandi imyanya iri expensive bakongera ho license hakwati nyundi yo mu license kuzo mitwaro 12 yindi kushashura buri mwaka ojo shanga ni mfune bizibu nanye umurumo tukabura mbizibu umwenda nugusi konke mirundi mingi waba oyino okumanya kwango nugusi yankekisa when accidentally so customers bamwe hine abagumiri nabasobutareba accident yabo wagambe munando mwenda gwe ushange ngo wariyo no kora umwenda gwa siringi 5 kandi hati wasasure mutware 2 bagushashuza mutina ujate sati yange yagwaho ikara nutekwa kugishashura nangwa kingi ncyo najyangu kingi ko kubobire customer murungi waba aba customers bawo no batwariza kurungi emirundi mingi nawe tuba kunyiga munonga nasaramu acengana niwe areba ngo mwene accident umazere nawo nko mwaka tine kiwa mukorire kibi akusasara nkaba abantu abebikade usanga namanya ati nko mwaka ugona twire ninkora nabo nangorere emyenda yanjye buri mwenda gono gwa kureta hati mbe muhire emyenda 10 hasi ya mugumu gwagwa humo ikara ryo muru so it is accident mubizibu bimwe bice kwa birumu na customers emirundi mingi emyenda yo nayo arebomo harimo kubimaziro bwire customer na rete mwenda agutaha gumara umwaka atakizere gwakire na maka yiwatireho eka kweba n'umuntu akweba hashibahwiro nko mwaka ningo n'imyaka 2 nyonda barizire mutayiza kujya atwanyuza katinka leta umwenda gwanje ati nke 2025 unangwe takabaza kuraka kugambira nagatinka gureta hira utira nkariya tira ati nira na umkatwa ko bwire bwaho oshango inikizibecho umuntu kuza kuronda nko mwenda gw'imyaka nke2 kikubera nkekizibu konkomwe ukimusoborera umwesanganiyo ayiwagubikira imyenda aboguma no gihinda guturano yihamo gogu n'umwirirwa gwahindukiye nakara bamwe nawo nagusigaha ati itakigenderwa cye akikankuko afunikizibu aguma nko kwekizibu umwaka gukibagwireho ayize namwe nkati omukwezo kukwire mperize kwiyamo emyenda nyingi ebire cyurahuriremo nagipakinga je ebikireje bakamayo mbiza kwiza kujimbuza hibarizira kuba ni nyamwe kubera maze nko mwaka hako ko je ngo ningire kamuyona akazunanye kunta kineho kutahiramo so nayo ni challenge yo kugira ngo ba customers nabo tubakutwarira myenda yabo mbwiri ngo kuna kugira ngo hinabo kugireta yona kurugomuka uriya nagumana izana azware sati nkemwe yindagire kayo egumaho wakajozya wajugorra eriyaho takujitwara imazire umwaka ubakushashwire ningana kandi abakushashwire mawona asasuro guyatwara so osanga umwe no gibara ukora ebadedu soko gita umutezi zikabire rose ugireka usanga utajifuna musente zwakorire hato muriyeje myaka nayo yiwamara nipamya harfe birungi nayo bibihiremo banu byo watugambira namazima ebirungi byo mbyihiremo abo kuba nanyenkiza ndiyo muntu nakavera kanje onkati nkamya nani ngarika nkomuka ningarika ya nakavera
nanye nimbasa kupakira akahira ntahe nako. So okuba nanye nyine family yanjye niturumo mu town nyine inahe kutura byona bikargo mu rumogu nanye ndio umurembo gwo kusomesa nkabandi school fees imbasa joro nsomese nebindi ebizibe bikutahirira life yanjye na family yanjye tubasa kubimara nimbasa kubikureba ngo nimbe mara kandi na nariyaroni ninjiriya kuziho mu rumo gwanjye hakwati nyine gundi hati umuntu ko yakuba naenda kwego mu rumo ogu akija aho kamwegesa umurimo wo tukwegerwa bwire bahango umuntu yarunomo atine kachamu mutwe tukabe no mutwaro bwire bahango bokwega umurimo wo experience yo kufuna myezi ebiri ikikumara ukora umurimo wo ubona bano mwegesa zabushani ngainda kakuhereza emirunde mingi abana bona benyegise tuba kunshashura nayiza twikirizana akwa hari umirimo yakubasa gukora nyunga funamo nabasa kwiza nyogeze yahiza kozya ukozya numuragirira umutina okure mu kozya wahiza kumuragira icyo kwenda kozya so mbiro nkabiri bishatu numuragira amanye cyari kozya so yahiza kozya umuragiro kwa ragorore icyo nta kibasa so cyane kibasika umwana yariyo ari no mice mirungi kwa ninkunda abana be mice mirungi nubo bakubana babasa kufuna icyo nuwo kufuna mu icyo rukwenda yayi ni mice mirungi yiza ni mwakira ni mwegesa yayenda kumananye nagumananye yayenda kuzahandi gukorerayo nagenda nakorera handi Ebale mnonga kureba ngo ogumene twatandikira neze shaha nashemerwa mnonga ahabo bwire bwawe kandi njira ebyo bintu birungi ebigambo birungi byo mwami twese jefa hadi yagambira iwo munyetori yoko utakwenda gukora njane ureba Uganda hu yaka one kurgayo okakora twena tukatungukira hamwe eje program center tuturakana nyine emi mchunguza kamera nibanyeta Esther tubakunda mnonga mugumene mureba TV West mpako murondo gone